नेपाडेले परापूर्व कालनिसे थिथे जातीय प्राणी त बसोबास नावगो खनेदु थथे थिथे जाति त मध्ये कला कौशल वो प्रविधिय खेले अतिक कुशल थका ना जागु जाति ख नेवा थन पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक असंख्य नेवादेगु बसोबास दु थोय नेवादे जीवन हनेगु शैली व्याख्या कथया खनेदु थासा नेवा समुदाय या विशिष्ट भाषा साहित्य कला व संस्कृतिय कारण नेवादेया मसिका हलिमे थेंकन दु जजलपा नेपा चन्दले नेवया जाछ नेवा मसिका स्वयसना दिपी सकल सकुमी भाज मेजुपिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपा थाथे चित्रमय नखचख वो जात्राया देख अथेजुया नेपाया थिथि लागा वो त्वापत्तिक हनिगो नेवातेगो मौलिकता भेब्युगो नखचख वो जात्रा पर्वया ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक वो धार्मिक रूपमा अतिक महत्व खनिदो थासा थुली महत्व जागो नखचख वो जात्रा पर्व हे छिगु तजिलजी ख थोय तजिलजिया कारण हे नेपादेया मसिका हलिन्यंक दु थतेहे थौए जाजो सजिमिस धार्मिक वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण तमिगु चापागाउँ वो चम्पापुरिया आदिवासी नेवादेश मल्ल कालनिसे देदस हनावया जंगु वज्रबाराही देवी वो शिवपुरिया नामन परिचित बुलुगाया चन्द्र भैरव जात्रा विषयले छगोरीपो निवेदनागुदु स्यादिस सोनिग कला संस्कृति वो धार्मिक ल्याख जकमखु सम्पदाय ल्याख्न न तस्क महत्व जागु लागा ख नेवादेगु आदिभूमि सोनिगले नापानिसे हनावया जंगु संस्कृति पर्व निसे मेला तकन नेवात नापहे स्वाना जंगु खनेदु थतेहे सोनिगले दुने देदस धार्मिक मान्यता अनुरूप थिथि देवबिनीगु जात्रा वो पर्व न्याना जंगु दु थुकी मध्य न ललितपुर जिल्ला बागमती अञ्चले लागु चापागाउँ गाविस वडा नम्बर 3 अवस्थित पुण्यस्थल ख वज्रबाराही देग प्राकृतिक रूपमा अति कहे सुन्दर वो मनमोहक खनेदुगु चापागाउँ या त चम्पापुर वो वाडे न थ्यागुया सोनिगया पेम बाराही मध्ये वज्रबाराहिया अपार महिमा दुगु जनविश्वास दु थुम देवीया पूजाया तथासा जीवने वैगु विघ्न बाधा वो भय तनावना सिद्धि प्राप्ति जुई थैगु मान्यता दु सुन्दर शान्त वो शीतल लकसा नापनाप जंगलया दथुई लाक्क थुम देवीया कलात्मक देग निर्माण नातगु खनेदु तत मागु जडीबुटिया सीमा वो अनुरूपी छंग पंचेतेगु सुमधुर सन सकसिया मन हर्ष जाइगु ख प्यागोडा शैली निर्मित नित जागु देगले गजो धासा खनेमरु थुगु चम्पापुर नेपाल सम्मत 500 साले लिच्छवी कालिनीले स्थापना जुगु ख शिलालेखे उल्लेखना तगुदु खोपया जुजु राजदेव मल्ल शासन यागु वाडेया प्रसिद्ध देग वज्रबाराही स्थापना दासा जुजु श्री श्रीनिवास मल्ल यागु ख धैगु ख वंशावली उल्लेखना तगुदु आपाला महिमा दुम थुम देवीय जात्रा देदस चैत्र पुनी अथिथैगु लुति पुनी या देखुनु छ छ ध्याक हनावया जंगुदु
थुगु जात्राया सुरुवात विषयले छगु किम्बदन्ती न स्वानाजंगु खनेदु उगु इले छनु फपया जुजु नरेन्द्र देव मल्ल लडाई वना थ्वे चापा गाउँ या दपु निहा होगु जुयाचुन चानेसिया इ जुगुनी बास स्वनित लफे लागो छका छे वना सोबले अन जुजु सहित जुजु या सिपाही देश मछम्म हे तुयुगु कापत टोपिया यान पुसे चोमु आकृति गेना जो मछम्म व्यक्ति खन थोखना जुजु कापौला सोबले बरा रूप धारण याना बिजना चोम वज्र बाराही देवीया प्रत्यक्ष दर्शन खन थनली उम देवी देदस चैत्र पूर्णिमाया दिखुनु जिगु थ्वे रुपिया मूर्ति देका जात्रा न्याके थका आज्ञा जुया अलप जुया बिजात थुकथ वज्र बाराही माया इच्छा अनुसार जुजु देदस ख देका त्यो जात्रा याइगु त्यो जात्रा यागु चलन याकुगु ख थैगु किम्बदन्ती दु अथेहे जात्रा या दिखुनु सरकारी पूजा बिगु चलन न ल्याकावगु खनेदु थन दे निकटक जात्रा हनेगु चलन दु जात्राया दिखुनु सुथे वज्र बाराही देवी या त हाङ छेको त बिजाकी थनले भक्तजन तेस थपिनिगु श्रद्धा बोलनका पूजा याना बलिबी थनलिपा वज्र बाराही देवी या त खतेतया थिथि बाजा गाजा सहित जात्रा याना वज्र बाराही देगले यंका मूर्ति अन विराजमान याकी अननि सनिलियाइले वज्र बाराहिया मूर्ति देगल पित बिजाका देगया न्हने चोंगु अस्त मन्दले विराजमान याकी चानेसिया इले खतेतया प्रधान पञ्चपाखे सरकारी पूजा बि द्योया त थिथि दिसाती कातै थासा खतेतया सिन्दुर जात्रा न याई मल्लकालीन इले निसेहे धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्व जागो चापागाउँ लिक्कहे धार्मिक व सांस्कृतिक विशेषता भेब्युगु मेगु छगु गाँ बुलुगान अवस्थित दु थदेहे वज्र बाराही देवीया जात्रा जुइङ व चैत्र एकादशी निसे बुलुकामेन चन्द्र भैरविया जात्रा जुइगु ख ललितपुर जिल्ला चापागाउँले अवस्थित बुलुगा या त शिवपुर न ध्यागुया शिवपुरिया स्थापना इस्वी सम्बत 1614 जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल याकुगु ख धैगो थापुदु स्वसद निसे ऐतिहासिक नगर शिवपुर तका मसिका दयाजोंगु थुगु थ्या या त लिपा बुलु ध्यागु याना हल नेवा समुदाय तेगु बाहुल्यता दुगु थनया बासिन्दा तेगु मु पेसा थासा कृषि हे ख चैत्र एकादशी या दिनिसे त्रयोदशी सोनुतक चन्द्र भैरव व छम्पी गने द्यया जात्रा जुइगु ख एकादशी खुनु थन फैल द्यया त खतेतया पूजा याई पूजा सिधेका गुथ्यात मुना फेनेगु याई द्वादशीया देखुनु द्यपिनि त बुलुया श्रेष्ठ जाति पिनिगु छेकुए तया खते विराजमान द्यपिनिगु पूजा याइगु ख खते चन्द्र भैरव व गणेद्य बिजाका फैल द्यया देग न्हने दिकी त्रयोदशी खुनु ख या त बुलुगाया द्वात्वाले यंका पूजा याइगु ख पूजा कोचायाका निनेमिसे 10 जात्रा यागु चलन्दु चापागाउँया स्थापना जुइन हे अस्तित्व दुगु बुलुगाया जात्रा सुना ल्याकु गोथैगु विषयले छुन कथया प्रमाण दासा खने मरु थन छगु व्याक्ल कथया अजु चाइपुसे जंगु शक्ति दुथैगु नेनेदु थनया पुला पुलांगु सामग्री अथवा वस्तु त यदि सुनान देपिने अथवा मेमेथ्या गनन यंकल थासा उगु वस्तु थासा बामलागु आवाज यहाँ वैथैगु मान्यता न दु उगु वस्तु अथवा सामग्री तुतयुंकु गोछे सवया सच्ची थेनी मखुथैगु जनविश्वास दु थुकिया त बुलुमितेस दैविक शक्तिया रूपे क्यागुया अतेहे थन मिसातेस नास द्यया त भागिया मजु थका न थया तगुदु
छिसा सोयासना दिगु ख धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण तमिगु गा चापागाउँ वा चम्पापुरिया आदिवासी निवादेश मल्ल कालनिसे तेदसा हनावया जंगु वज्रबाराही देवी व शिवपुरिया नामन परिचित बुलुगाया चन्द्र भैरव जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया युजिटंगुदु दिपालिपा सुनाकोठिया बालकुमारी जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट निवेदनागुदु आधासा ज्याजुले पलख दिपा लिपाछि त हाकना छका ज्याजुले लस्कु सेनाजना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मुसिका जिमिस थौयाबो ज्याझोले धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण तमिगु गा चापागाउँ वा चम्पापुरिया आदिवासी निवादेश मल्ल कालनिसे देदसा हनावया जंगु वज्रबाराही देवी व शिवपुरिया नामन परिचित बुलुगाया चन्द्र भैरव जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट निवेदनागु ख सोनिग अतिथैगु ये यल व खोप थोय सोनिगया बासिन्दा झिनेवाते थथगुहे पहया कला संस्कृति व परम्परा दु अथेहे नेपाया मसिका बियाजंगु जात्रा पर्व मध्ये नेवातेगु ऐतिहासिक व प्राचीन बस्ती सुनाकोठिया बालकुमारी जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस सोनिगया छगु प्राचीन व ऐतिहासिक बस्ती ख सुनाकोठी सुनागुठिया त थौकने सुनाकोठी न थ्यागुया नापाथुकिया त सुनागु सुवर्णपुर व सुनथिया नाम न नामाङ्करण या नातगुदु थनया विभिन्न शिलालेख मठ मन्दिर सम्पदा व सांस्कृतिक जात्रा पर्व याना थुछगु प्राचीन नेवा बस्ती ख धका सिकेफै हरिसिद्धि थेचो लुभु बारेगा थैब तापाखेल बुङ्गमती व खोकनाया दथुई अवस्थित थुगु बस्ती जुजु रत्नमल्ल व्यवस्थित याना थन लुतिपुनी अथेथैगु चैत्र पुनिया देखुनो बालकुमारी जात्रा न्याकीगु चलन हगु ख धैगु थापुदु थन बालकुमारी नापनाप पिङ्गारेश्वर महादेव मूर्ति फुला फुलाङ्गु चैत्य व चिवातन पलिस्थाई नातगुदु पेख जात्रा पुनी जात्रा गाई जात्रा व मध्याथे जागु पर्व परापूर्व काल निसेहे हनावया जंगुदु महर्जन व तंगोल जाति देगु बसोबास दुगु थनया बासिन्दा देगु मु पेसा तासा कृषि हे ख थनया प्रमुख सम्पदा मध्ये सुनाकोठिया पूर्व पाखिचंगु बालकुमारी देग ख थनया मु जात्रा बालकुमारी जात्रा हे ख बालकुमारिया जात्रा चैत्र पुनी व धान्य पुनी अथेथैगु यमरी पुनिया दिखुनु हनिगु ख लुति पुनिया जात्रा या त पेख जात्रा न थ्यागुया पेङ्गु खया जात्रा जुइगु निठुकिया त पेख जात्रा ढागु ख गणेश कुमार महादेव व बालकुमारिया फप्पे जात्रा जुइगु थुगु जात्रा या त पारिवारिक मिलन्य जात्रा या रूपे न कागुया
सोनु तक हनिगु थुगु जात्राया नापांगु दिखुनु यसी गाले यसी थने थुंका जात्रा सुरु जुई महादेवया प्रतीक कथा थनिगु यसी खुइन्यापो हाक गुजुई यसी थने न्यव यसी गाले विधिपूर्वक पूजा या मागु चलन्दु यसी या चोके थे पंचरत्न काप पुसिस्वा वो चोका निसे कुए ठ्याङ्क वेक पता न वेका तै थासा पताले थिथि द्याबिनिगु चित्र न अंकित याना तै जात्राया छोले सुन कथा या विपत्ति मवेमा थैगु कथा यसीले थिथि द्या अंकितगु पता वेकीगु ख थैगु थापुदु अथेहे थन गाया रक्षक कथा सतले ट्याङ्ग भैरव्य स्वरूप भैलद्यन विराजमान याका तै थुगु जात्राया मु आकर्षण थैगु हे बालकुमारी ख जात्रा याइगु ख परापूर्व कालन से हे निरन्तर रूप ध्यानावया जंगु थुगु जात्रा माकादेय नीति थनया संस्कृति प्रेमी युवातेगु सक्रियता युक्कु हे खनेदु जात्राया दोस्रो दिन खुनु देव महाबिजाकीगु थका बालकुमारी कुमार गणेश वो महादेवया मूर्तिया त लाछितया पूजा याइ थासा देव पिनित थिथि दिसान दिका तै मूर्तिया त खते विराजमान याकिने हो गुठिया गुठिया त अथवा थनया थकालिम व्यक्ति पाखे विधिपूर्वक पूजा याइ पूजा कोचायाका द्यपिनी त खते बिजाकी जात्राया लिपाङ्गु दि अथे थैगु दुति पुनि खुनु द्य खया त त्वात्वाले चाहिकी थिथि बाजा गाजा नाप नाप ह कोबिया पिठे यंकी अन नित्य पूजा याना हाकन ह कोबिया गा छचाखेर छ छ थ्याक जात्रा चाहिकी अतिकन है पुष्य चंगु थुगु जात्राया अन्तिम दि खुनु यसे गोथले थुंका जात्रा कोचाइगु ख जात्राया झोले देव लागेगु थका गणेश कुमार व महादेव्या खत बालकुमारी या त चाहिलिगु ख थथे तिथि विशेषता वो किम्वदन्ती नाम स्वापुदुगु जात्रा पर्व त चिनेवादेगु मौलिक परम्परा ख ठुली महत्व जागु परम्परा हो कला संस्कृति छिगु देया दिशा ख अथे जुया ठुली अमूल्यको जात्रा पर्व हो संस्कृति लेंका देगुको त चिस सदा हे या मागु जरुरी खनेदु छिसा सोयादिल धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण तमिगु गा चापागाउँ या आदिवासी निवादेश मल्ल कालनिसे देदस हनावया जंगु वज्रबाराही देवी वो शिवपुरिया नाम नपरिचित बुलुगाया चन्द्रभैरव जात्रा नापनाप ऐतिहासिक व प्राचीन बस्ती सुनाकोथिया बालकुमारी जात्रा विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे थुगु ज्याझो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार मनिष्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार नेशन निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुथेसे चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याझो छिकपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छात्र सुझाव्य नीति सापु तयारी त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जे अनुसाना बाया भनेगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ